Honorable Chairman Singh, Honorable MLA Singh, media gi chileno mayam punama yahan da taram ujari some reliable source information khara phangdagi haiba tare ko inner line permit che ko fajana systematically implement tawribra price fajana inner line permit ki rules regulation fajana shema matung de koina tawbasi masi tawram dabadagi corruption tawraga adagi piba yaro dabada piramba piga dabada pidram daba adu mayam ama lebadagi mamangda ningsing birangani koi 16/8/2024 da akoi revenue department gi agency no koi suspend to gibni adagi amuk 30/7/2024 da labor department gi amasu suspend to gibni like sumaina matang tawbasi da ngasi su amuk yamna ngarang nahan tari kuntra je ko yam reliable source mo thang Bangladeshi oini hena chignaba khara ekoi keno da mayang imphal da bakery sabagi kampham khara da sumaina wak torga leire dukan torga leire na pau phongode ke koi home department ki makha da koi instruction torga na police ki special team torga check to hon bani madu ki check to budu da ekoi kano simi kunga ma toru se ekoi bakery sabagi ne torga kano si pair ga le koi ILP card pass se pair kari no do di koi na bakery sabagi di koi gi kano ki rules du yaw de ri koi gi inner line permit ki rules da workers yawi workers karam mano har kanda government ki project sing da or company ki project sing government ki project sing madudai da construction worker hai adu madu moina somda adu su construction worker si su those permanent citizen of Manipur permanent residents of Manipur ki duna sponsor toruga tawda boy yam fajan detail iri bane ina hairu si moi tawra mi oi kun ga mapan da tawra mapan si manung da koi gi regular permit labor permit lairi regular wena thahung gi changba yaba aduga muk thokiba adugu masu moi ahumari mi yor me duri hona detail si wena pijara ana said moi si tari kuntra da koina mayang ifal bengun gi sida da hariba LP gi check si to bone police na to pan masida da mi kumapan ni koina phangba se moi Assam gi address Aadhaar param me Assam gi ado Assam gi ai makha lakse Assam gi param ni ado inner line permit 2019 gi matung inadi mayam masu hena kangi labor permit si is issued for a specific period of time or to a group of laborers or individual labor brought by any contractor or firm or company or individual engaging them for construction work si khatane ba ekoi gi da chanari si ado sigi wang mada tawram ba haiba tare tawram ba gi ekoi thigala matung ga da moi si koi officer ma lana section dana masi tawram ba gi officer ma koi revenue department gi LCC ni suspend tawre ado ga hana tawgi badune si ngasi tawrisne tawkan koi departmental inquiry fajana tawkan moi gi chap chaba maram di action lokot kani maram di keno da amma soiba ya debe koi amma soiba da ne ngasi koina thengnari ba mayams mamang mong gi mailing da maning mong ni ba pulap amuk changa gi si tawre Leingak si sasan je koi aduna ne na koi sincerity elected members in marak da koi unity matakar lai
अदि गवर्नमेंट ऑफिशियल सिंगी मरक सेदा कोई सिंसियरिटी हम खतर काले ओनरशिप यावना थबक तब ओ लेबाक से कोई गिनी कोई लंदम से लेबिरिबा मैतै खंगदे मैतै पांगल खंगदे अदगी थादौ खंगदे पाइती खंगदे तांखुल खंगदे माओ खंगदे मराम खंगदे जेलेरों खंगदे अखोई गी लमनी अदुना अखोई से ओनरशिप अमा अखोई मपुनी कनाना मितोमना मानदे अखोई सिकरी गिनो मिशिंग याम जदबा अखोई इवन असम बावदो हुजि थाथरनी एबो सुगुंबा इन्फिल्ट्रेट तौरप बांग्लादेश कई लापमें त्रिपुरा नुटी की फाई त्रिपुरा की बॉर्डर लांचल फाई असम की बॉर्डर लांचल फाई मैम है उबीरंगनी अखोदी ईश्वर चाबीदना सेंटर की लीडर की यूनिकनेस अखोगी मसिंग यामजदब अखोगी मंगोलोइड स्ट्रोक से अखोगी उरकान मोइसिदी प्रोटेक्ट तौर प्रिजर्व तौर हमगदब अदुगुम कम्युनिटी नि मोइसे मसिंगसु यामदे तौर इनरलाइन परमिट पिरखिनेब अद पिरैब इनरलाइन परमिट तु सिनगदब इंप्लीमेंट तौगदब अखोइना हुराना सुमाय तौरदि कमाय तौनी लेबा कमाय तौगदगेब अद सिदैदा अखोइगी इलेक्टेड मेंबर्स सिंगसु वारोबिनो लेबा की हुजि कोइरब समस्या सिदा अखोइ कंसंट्रेट तौमिनासि कलंबा नम्बर यंगसि अखोगी सोसाइटी अखोगी ngasi मिरोल तुंगी मिरोल से नाकल खयादगी फुरैब मयाम से अखोई कलम नंबर हाना बियंसी अदुगा अते अते अखोगी मनुंग याना दब कोन तोक्सी अदुना सिगी मी अखोइना फजना आइडेंटिफाई तौरे आइडेंटिफाई तौर मतुंग दैदा अखोई मोइसी गाड़ी तौर कान अखोई असम दा हुजिक ngasi अयुक्तगी ngasi सि मोइसी अखोई लोइना तौरगा नियम काइना मोइगिदी अमरोम दा हरका मोइसी कराई असम की सिटीजन ओरबे बांग्लादेश की सिटीजन ओरबे मतो असम ना यंगजरसुनो अखोइगिदी अखोइ सैदा अखोइगी परमिट पिरमि बुसु लाले अदुगा मदुगी मोइगिदे थोयोंना बो मरान बुलेरम जे हरिबको अदुबो रूल्स ना नॉर्म से यादा मिन मोइदे अखोइ थिंतोगा ngasi अथेंबदा जिरिबाम यौगनी अदुगा असम की सिलचर की पुलिसिंग दा सिनरगा मोइगी वेयर अबाउट मोइ असम गवर्नमेंट दा कोई हैंड ओवर टाउन अदु सर्विस से कोइसु सस्पेंड तबगा इसे कोइसु नुंगाइ दे कराइ नुंगाइ दे बट नंगमा अयमा मांगबदगिदी लेबा कलम बने हेना लुइयब जाति कलम बने हेना लुइयब अदु अयमा मांगजगिसनो नंगमा मांगजगिसनो अदुगा लेबा की जाति की कन्ननबदे कोइ तौरम दा यादे कांगलोप अमा खतगी मणिपुर नते कोई मणिपुर से कांगलोप कुंथ्राग मरी बंगान कोई पुन लेमिनबनी लेमिनरैनी लेमिनदोइनी अन सैदा कोई लेमिनरिबा कोई खरा महिरोंदगी लेरबा कोई सिंगी कितंग सिंसियर ओइनसी हाइबा सिमखा याप अरोइबोइन तौजे थैंक यू